Welcome back from vacation. Dobrodošli nazaj s počitnic. We hope you had a great time. Upamo, da ste se imeli lepo. We would like to encourage you to consider joining a small group. In rada bi vas ohrabrila, da se pridružite kateri izmed malih skupin za pare. We put together what we call the building blocks. In sestavila sva material, ki se imenuje načela partnerskih in zakonskih odnosov. We address the most common things that couples experience in that little small group event. In tam izpostaviva nekaj izmed preprostih stvari, ki se dogajajo med pari. If you're like Sarah and me, you need a refresher. In če ste taki kot sva Sara in jaz, potem zagotovo potrebujete, da se spomnite na nekaj izmed naših načel. In fact, honey, how many times have you heard? I was just going to say that. Kolikokrat si to že slišala? I've been to this conference over 250 times. You'd think I was to be the perfect wife by now, right? In bi si mislila, jaz sem bila na teh konferencah že 250krat in bi si mislila, da sem zdaj že vse usvojila, ali ne? I continue to be refreshed by the simplicity of this message. Ampak vedno sem znova in znova osvežena nad preprostostjo tega sporočila. So we want to encourage you to join a small group. Contact. Želiva vas ohrabriti, da se pridružite kateri izmed malih skupin za pare, da kontaktirate za Živi življenje. And the contact information is right in front of you. In kontaktna informacija je direktno pred vami. God bless you in Slovenia. Bog blagoslovi tam v Sloveniji.